ado ta khel tur te le khel to te hela mai nan chu don khom deuh trai mai a vun chu boru kan nuam khop mai khuwa duaya adam thak e mani Apuia châu buông câu râu hello Romy Tariku so mấy chuyện đâu không RFYC no pang league Reliance Foundation Young Champs Season 3 Day 18 khel tu ten tlan lu leta Under-14 bi ka hianin Kolasib United le CC Academy ten khel lona league te bula Kolasib United thi panina nimeka CC Academy te hi pariatna nimek ani soi thin tawangin khel tur tam tak lo wang hianin te bula an ranking te po hi la danglam zel thai nia match tin apoi mo em ani an khel tur hi hmuhnawm tang ni kan bai sei ni CC Academy en kol tu hi sar chanchina nia Kolasib football Kolasib United en kol tu hi sar patele sarin puiten ni trong trai na hun mang mega Kolasib United ten CC te hi ko trong trai na hun mang zo in an ground an luta Kolasib United tin an awrwal dual mai khel tran don tai CC Academy bulan trana Kolasib United lamin bol chang vele thunga last man bowler on dropa striker in bola muwa maro chul low offside manani Kolasib United lemen bol ang kaltir jala change ball kan muwa passing moi khop mai shot oma a he deu hlek ani Kolasib United leminaron norveo maya cross ball chelo khop mai a corner CC Academy lampangin ahun takan lo head out te lo maya corner hin mang tang ta kai thenge mo awat thate wem counter attack CC lampangin oma defender venron man vele thung long ball en pele don nyang run drop thale mai ball thavio cross ball defender in wahan timing telule Kolasib United lamin corner hele dona follow lo mani uyam khom mai ma mi khalo nem mana he don khanin
ball thazet mai an pela cross ball a lutra amaro chu striker te positioning lo dik lo deu leka khal thakom mai min finishing final third lampanga men ti boy vele deu thin ni chan sin zom le hala corner ni letlan mai sisi lampangin ball ang kick chuakan uluk lo deu leka Kolasib United le min ball an chan sin zom tamaya Kolasib United in corner pelea heading thazet mai kan mu oh last man khu khai set piece a hianin an mang tangkai thin corner atanga head goal hin mang fo mai an last man son in heading ateng goal hi khung nual to mai ne khel ma sa bo mang tangkai thin ko mai tunin khel goal mar saber kan mua look up mai sot om le ha la va mo ye goal le hal tan mai striker in placing thazet mai in ava pen goal and celebration bo moi khom mai si lam pangin tlem nanu luk lo deu thak thina miss pass kha poi thina ni ko sibi na tin chan sa an ron manga sual levinan mang tangkai zel mai sia passing thazet daron lut phele hala sisila menan attack vedona sual plak ball on change thave and drop thave le me tep lu jewa lom tep ni keeper acha thaya tun tun chu aron try thale mai shot goal and try le hal drop ball thazet mai kan mua avan lulu the hello tumdan kha thakop mai tiang arul pau khole hoisun kha pai moni reset lepot sir te deu shet ani ball feel an mang zau view nia ball change thako maya
avan la the last man in low delay and goal kick. Confidence trên cốp mà vâng phải em shot ai chal tục defender Johnson cái đèn cơ ở vắt chu sọc chơi goal lần khung lệ ta Kolasib United de goal lần lắc riêu mày goal lần khung goal kum na khung ta CC Academy te an game che ran lo amaro chutle min ai lai goal bul na ya hian anu luk de hleng ngai ni bolang khal thabiawa goal and try aron tepa ma se uyom ve ka po chu goal and try le ya asang ta hret ani sarin thil lo soi nei da han nge la sot lovin ma lo kal pui ro ti nge an soi ka hret phachi lo dewa Aron sot le me sir jong tang try le goal a placing thazan mai gan mo goal le ta ni khel chu hmuhnawm tho mai goal tam deu na ngin CC la pang te po ta thau takin khel chun zom zel tho tiang hi hmuhnawm ani penetration pass kan mua sisi lamin bolan kaltir don viewa oro chu counter passing to zed mai kan mua ban pir klot second run over vele thung and we lu to gain 310 het lama ha ron attack na le viewa amaro chu
tuyển chuẩn chiêu corner turin CC là bằng hình lope đầu thì lắm mày nó tép lút travel á hol travel tiểu sang sét uyom tu marpot mày bột phần sao có mấy United là mình anh receive số về lắm sai đầu trong mấy to mấy tiền cơ CC là mình nó rồi fall lên lọt chua cái này free kickกันเป็นโดนอ่ะมันจำกายหุ่นครบไหมว่าfree kick ก็เป็นเชื่อฉันเราครบไหมอันตัวตัวนี้นะว่าด่าเทียโว้ลันจันทีเราไม่เจ้านี่พอสักมุนมตาก็เจ้าอ่ะเบรกสวยโดนนี่ตัวแต่เขียวตัวเตะเล็กเขียวตัวเตะให้ละไม่นั่นจูโดนโคมเดียวใจไหมอ่ะวันจูโบรัวกันหวมครบไหมหัวตัวอ่ะดำทากยังไงมาเนี่ยCó rau. Hello, Romy. Hattrick. So, mới kiếm đâu không? Second half खेल रन về लेता नहीं ball lăn shot chào CC là mình run nó về đất data về làm trang run nó ra tek sai đâu chạng rèn nè mẹ mình tép lì đó có uống mẹ keeper còn phi khóc mày bộ pui vắng vắng ạ time delay thì thiam riu nè Jason pass kan mua kle min harta deun mo passing tra kan mua cross ball thei block lau corner pen do ne
goal and try maro chu doing pen man lo malaman kalti thela Kolasib United lemen avan try ai petrole keeper in low safe thakop mai low block out corner pet vele haldona drop thajek maya vatre goal an janti leta last man in tuning khela voi ni set piece corner train head goal nanta aman khel thina po hian in corner atang hian head goal fu to maya free kick te po te po score vele zau thina goal khungtute riau ni Wezong an sota asir ta setani lom thuốc Kolasib United in corner pet velea yo man sobna chan san nei le lau maya sang ka shat ni si lampang hian ball an changa man ti sual le thina hian lo lek petra khop mai ai yếm về hey sang trade ball in petrol train điêu à drop dẹo safe cho khóc mấy keeper in liam dewan boy pui zo
Running chuak ve le Kolasib United corner yo Vara pen mo lo thabio Sira ai 잠깐만 nó xin mối rất đều gần mùa yo văn là le mất là goal mối khóc mày bố thoan bé corner Kolasib United lồng về lạiมันkhông mấy tuần hả last man in free kick Kolasib United corner I'll try and play it. What the sang clip there na sang shit ne goal leta zona pet flow goal tangeng goal kan ho ve le
สดเลยมันเท่าไหมเต็มใช่ไหมKolasib United corner Hattrick Apuia cross last man in goal of khung le Hattrick siam dat lat mai khela zauta panhinin du sang na kan la la in khele tura te po thata kan khel thei turin player te in liam lo in khel turam pia ma chun zel turin thrisel te nen lo chun zom zel thei turin lo inu luk sela in khela hmuhnawm e chỉ bị thấp mày có tiền cho muốn không fair play cả đi đâu lên phía sau bên cần lò mẹ